Dudonan kemalunen upacara mepepade anik laksanayang tugas minggu 5 September. Peburune anik keanggo sarana caru kesuciang. Tetujone apa ngenyupat beburune numadi dadi sarwa prani ane luwungan. Kalian desa adat les madi adiar tengorang. Upacara mepepade ngemalunin aji upacara ngodal di pura Sengguhu ajak pura Bujangga Sakti teken pura Griya. Suwed ento ngodal ke pura Puseh. Subekitu lantas wewalungan mare keolah dadi sarana caru. Ada masih jatah model prembon, jatah polos, jatah menek bunga. Saranane ento mule manut dreste desa adat les. Puncak karyane duga Senin 6 September di pelataran Pura Puseh. Banten caru ane sube kegai keramane lantas ke aturang. Acarane uli jam sia nganti jam 2 sanje. Suwed kitu keramane ngabetir te ajak nasi tawur lakar kasambehang di pekarangane. Ne tetujone ngenetralisir sifat buta kale apang dadi cara sifat dewa. Adiar tenyelasang tawur labo gento ene kapuput ajak pemangku di desa les cara pemangku dalam pingit, Pura Puseh, Balai Agung, pemangku beji ajak sanggah desa. Pemangku ni ane milu nganti petang desa diri. Yen manut dreste desa adat les mule sing wenang nurus linggih yen ada karya di les. Cuma ngemedalang ide betare sane melinggih di pura Sengguhu utawi Bujangga Sakti ajak di pura Griya. Perbekal desa les gede adi wistara ngorang, upacara taur labo gento sube kejalanang manut protokol kesehatan. Keramane wajib nganggo masker, ngumbah 5 ajak jaga jarak. Pemangkune masih mekejang sube mesweb.